Kodhi nyime wadonjo weche mag ohala kama Jimmy Warui mawuok e kaunti ma Kiambu e jaloch mokwongo mag tugo mar goyo punda mar pata pata. Warui oloyo siling 703,800 bang' tugo gi siling 140 kende. Warui ma en jahera matene mar tugo mar Aviator netemo hape tugo no manyien kendo hape ne oleng'ore. Oyango ni ochano tiyo gi omenda no e bero ngimane kod siro familia mare. Patapata.com en kar tugo mar goyo punda ma sani medo yudo huma kaluwore gi yot mare kod ber mogundho. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia kuna betting site imeanza company, hebu jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Sasa hapo ndio nilijaribu, nika login, alafu ndio nikapata bonus. Kupata bonus, nikicheza, nilikuwa nimejaribu mara kadhaa. Hiyo siku moja ndio nimeingia, nikaekelea both side. Kuekelea ndio nilipata mara ya kwanza, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Kutoka best yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata ingine imeenda sana. Ku cash out nikapata 685. Hapo ndio nilistuka kwanza, nikakaa chini. Patapata ni the newest best betting sites in Kenya. Tuna offer casino games, fast games and crash games. Kwa Patapata unaweza jishindia within seconds. Imagine ushinde mita within 1 second. Deal gani poa unaweza pata kama sio Patapata? Every Saturday kuna Super Sato ambayo ukideposit you get double of your stake. Which other betting site can offer all these? Nokoro mogodhi yweyo machielo